ini dari hari ke hari sampai selesainya. Kita boleh ada sebagaimana adanya kita pagi hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kita mau memohon pimpinan pertolongannya, kita diberi sehat sepanjang hari ini, diberi hikmat, diberi sukacita di tengah-tengah duka cita yang kita hadapi, dalam setiap kegiatan yang kita akan laksanakan secara bersama-sama, terlebih khusus dalam acara Maapalimbong Tedong Batu Mengrampung Tedong, kalau bahasa Toraja Utara Maapasa Tedong, juga Mak Karut Dusan ya. Mak Karut Dusan dalam kebiasaan kita orang Toraja kumua, walaupun Nenek Obe almarhumah sudah beberapa lama dipanggil oleh Tuhan, tetapi hari ini baru secara adat akan dinyatakan bahwa beliau meninggal. Payana kita lan kasaranian di koko, sejak nafas itu terpisah dari raga, sejak itulah kita sudah meninggal. Tapi kok karena ya tuh ada atah, jadi hari ini akan dilakukan oleh Ambe Indo Tondok Toparenge Sulamintu Rapuh. Sekiranya semua yang akan dilakukan itu boleh berjalan di dalam kasih sayang Tuhan. Ya teme patuan tulah dipatapai basi Mataran lana pasak keduka buang nah toyangan itu kamarusasan ya. Nah toyangan itu teme balak ya, dihindarkan dari segala bahaya yang tidak kita inginkan terjadi. Kita bersama-sama mau berdoa dan kita mau menyanyikan refrain dari Kidung Jemaat 64. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita lakukan bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, di pelataran rumah duka di Tongkonan Aldibai di sini, hamba bersama dengan segenap rumpun keluarga yang Tuhan sudah memungkinkan untuk berkumpul, mengucap syukur kepadamu untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan kami boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, di mana adanya itu semua karena anugerah Tuhan. Karenanya di tengah-tengah duka ini kami terus mengucap syukur kepadamu. Allah terus memperlengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan. Pagi hari ini Tuhan, bersama dengan segenap rumpun keluarga duka, kami datang memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan di dalam memulai akan seluruh rangkaian kegiatan di rumah duka di sini untuk hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini Tuhan bersama dengan, sehingga semuanya itu Tuhan boleh menjadi penghiburan
bagi segenap rumpun keluarga terlebih Tuhan, bahwa di tengah-tengah upacara adat yang dilakukan di tempat ini sungguh Tuhan berkenan. Kami berdoa Tuhan, jika ada keluarga-keluarga yang sudah berencana dari perjalanan mereka masing-masing ke tempat ini, Tuhan juga menuntun ditibahkan dengan selamat untuk hadir berbagi duka di tempat ini, membawa penghiburan bagi segenap rumpun keluarga. Sekiranya ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan kami, biarlah kami boleh disegarkan, dikuatkan untuk menghadapi kehidupan hari ini, terlebih khusus dalam seluruh rangkaian acara hari ini. Kami bawa doa ini, kami pohonkan semuanya ini dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita memulai kegiatan kita hari ini di dalam doa pagi. Tuhan terus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Lebar terus ya jalan. Lebar terus ya jalan. Nah, cuman itu asal dengan penerapan itu juga
Memang heboh ini. Kan berapa saya masuk di linknya. Oke. Kita ke dulu lah. Harus kan ya dipoto begitu? Mana sih kameranya? Di depan sini, di dekat ketok. Jangan kau ke situ, balik ke kamera kok. 3. Nah, terong ngambong lay dulu karudusan, terong ngambong lay dulu tulak balakan, na misa puluh tua lay dulu pare pedako. Ko kesanganasan ya, paya tu ada ko ya moto tu dako tu lagi dulu doke. Ko tak mana bisa dipatu tu terong ya to harus mati. Kasih patu ini padoro di papisanan lako kita na letanera kana mere siala ko te sakit nangga ipokada susina sambao minta ko mingkambi ito ko alam yung may dari apa to di papisanan lako kita keluarga diluli mani pare peda ko batuan nanay ko mo batate deman ya tudak oleh pepetar tak mana bisa toh harus mati. Jadi kita oleh teman kami ya tu membela apa membela apa mandap timo ya tu mentombang na romo komindio dio bayar betul ke parampor aku kita solanasan. Pertama, saya berdiri di sini sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Jadi bukan sebagai camat, tetapi sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani pihak keluarga pada saat kami menandatangani rekomendasi itu ada. Perlu kita ketahui bersama, saya informasikan kepada kita semua, untuk Kecamatan Sangaula Utara 3 terkonfirmasi positif per hari, 2 di Sangaula. Terima kasih. Ya. Dari laku kita Seronasang, Sinungku, keluarga, baik komite sitatan masuk lokasi kalau tidak memakai masker. Mohon maafin. Pelaksanaan acara ini adalah kami sebagai Ketua Satgas. Perlu
seperti kita sangat ketahui bersama bahwa surat izin keramaian sudah tidak ada keluar. Ya, surat izin keramaian sudah tidak diperkenankan dikeluarkan oleh Polres Tanah Toraja. Dan penyediaan alat cuci tangan. Ya. Jadi tolong kita perhatikan itu ya. Kalau masih besok atau lusa, karena ada masih berapa swab yang kita harus tunggu, kami rekomendasikan itu pada saat kami melihat situasi zona hijau, karena jelas sudah 3 untuk Sanggala Utara. Jadi mari kita sama-sama menjaga, ya, warga dalam masker ke kemana ke buat matole ke. Ya dari apa-apa, kok teman-teman tambah pasan di jemput dari Polres. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mau juga acara ini dihentikan. Tentu kita sudah bisa melihat beberapa kegiatan yang dihentikan oleh pihak Polres Tanah Toraja. Karena itu tolong, sekali lagi saya minta tolong, kami dengan Pak Sandi menjadi jaminan di acara ini. Kami rekomendasi tolong dugakan untuk pelaksanaan acara ini, supaya bisa tertib, bisa kita sesuai dengan prokes kesehatan. Tapi teman-teman dilakukan masyarakat, pihak kepolisian, semua kita bisa melaksanakan acara Rambu Solo sesuai dengan standar protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Lihat dulu siapa melihat. Sina kita to parengnya kok apa tuh kayak kumah barang tua. Ya bersemangat. Pada dua ritian me, baskon me. Si siapa baskom? Dento ditanda, tena to. Aku menjamin. Sonana tu teh. Yo, yan ditanda mo, sonana mo to. Mana menalo. Tambah lagi. Ya. Di ba kulit eh? Dito tayo na panan. Kuman na likusara. Ano
Nyerite, sambil nyerite. Saya juga pernah kan? Woi Bongke, woi, tidak cukup. Satu. La susitela ko kita tomang kambi. Nina pana di kwa lami pamanda pidapti. Pako susi moto ia tatiro te lubaba masingkun-singkun na ia tu tedo tu terdaftar mo talong pulon na apa jadi kita bang mo lampolay pa inang kalua solana sa dako to dari kaluto boko alang lansiar kate tarampak dar kalu boko lantang inder kate diongotok lapangan diongoto dan ilanta diong sitinguan lata sanga bang mo solana sa to kumuan na lili na sanga moto ya mana nasala kita itu sangan nendete dako apa ya tu tedong harus lalantang nadako mimeng kilala tu tomang kambina bonga sabala di dulu to todi pangaloli teken langi sambau mangkato dak dua ambong di pokar udusan tumisa na dipotlay dulu parepe dako dari karua tunanga harus lalanin dete luba badako dari ato mangka kipokada susinna sambao oh minta ko mingkambi ito ko alamin yung may Sini cepat. Mari berjalan ya. Si tentat tanduk ini nak kutir. Ya kita oleh bunga banyak todi ya todi mane dia umay nama teman kami na ya
pasiki-siki tong patoro na sino taiti minda ko pataro pira ko sini ko siapa jong todi ya to ambo na aduh yan na takwatogan nasiamo di peta adalah ko kita soranasa ta padanala mo ka koran sangadina to mangkambi na padantoy pa pangkambi na Iya. Dari tengkana ada tu latarundunan tiallo dak dua. Ia mau tu ma palimbong tedong, batu ma rampun tedong. Tipa lebang allo dako to lama karudu sangki. Padem palaki pakalolo sidi. Mana-mana kita to da diundi takwama pasate dong. Iyan na ikwama pasate dong sino tayo reketo Raja Utara to. To di kwama pasate dong. Iyan na kita total lulembang na. Di kuari kita ma palimbong tedong batu ma rampung karambau. Dari kita to da diundi tabedakan itu. Iyan na to. Garontona sebelum kita masuk pokok pikiran yang dapat kita simak dalam acara Ma Palimbong Tedong saat ini. Yang pertama, Kepala Kolong mohon kekuatan kepada Tuhan. Yang kedua, Sampah Tedong atau litani-litani kerbau. Selanjutnya, awal penciptaan isi alam semesta termasuk penciptaan leluhur kerbau. Setelah itu usipa tomangala batu tomang kami totongkon to sayang lo Ratu Masia to naungan ni barung-barung datu nasareong ni lantang tau labi to dikasiri mata bubunna to dikabangga turunan tondon turunan nah bulawan mak dandan rara mak paran-paran kandau remauli gaya ngadiarro tarapala di mata pindan dao alang sielena dao banga sangkalam makna rapaki pak perang niki allen pada tuda toki ami perang ngipi mati ami tanding taling api inde ada nama Palimbong Tedong inde dan palelean nama tamuan karambau laku sangla langan totumam para rata laku patuara reke toko mombong pulawanta toti tarang tallu daw tanggana langit puang tallu sang buah pandang puang matua puang Yesu puang pena masallo tiak langkan piki mai layang kalung pini piki rora kamanu kumanu kupiki sare pitingai bokok kulang ada pikanang kai ringki namanda pala kolong kibinting kulang bupe bamba penawaki pato yang api tondon nalalan o puang matua busung langit busung tanah busung saka sayuniana koi tutu mampara raki pamambela-bela pisaki unangga rambun mak posanga-sanga korona tungkasanganna angki masak kemairik marudindin mas soranasang angki burin titumede angki langkam borotia uling kai tekuli na padang usalong iti kalepona lipusanda kasalle lateng katedong mo kakumbaya karambau mo tonna malilim palino tonna tangkapaya nampa sama ripuang matua sisola pena masallo sumalong dawai
randuk kumombong mi puang matua manggaragati pamula. Apa situ rupa kadanan nenek manggaraga dao tangan lagi kumombong dao dasa atau paunganan. Kombo misandang genad na tanpa misaka sayana. Dari mi nenek na manuk disanga lando baroko. Dari mi nenek na sese disanga datu mengkama. Dari mi nenek na asu disanga bare polo bamban. Dari mi nenek na bayi disanga tak bano lente. Dari mi nenek na pare disanga tak kebuku. Dari mi nenek na kalosi disanga membuat tasak. Dari mi nenek na boru disanga salerangka. Dari mi nenek na riu disanga mengkalaka. Dari mi nenek na talang disanga kumirrik. Dari mi nenek na patung disanga paturolangi. Dari mi nenek na punti disanga kalolangi. Dari mi nenek na mayang disanga sang bunga. Dari mi nenek na wai disanga lama. Dari mi nenek na api disanga batara lama. Dari mi nenek na rasun disanga ipo sola pedampi. Koi dari mi nenek kita rotolino disanga pengmula tahu digente pengutum botolino digente adang sola hawa. Dari dukanya dek nenek mendete dong disanga manturino. Kutole pada di mi nenek na tedong disanga manturino. Ton na daw mo tangan langi ton na daw dasa atau paunganan. Melau langi panggaragan na puang matua turun di kasuagan na pakombong to tumampara rakta. Unno lairan di langi umpolalan nenda to palulungan. Pasenga ade nenek na tedong lain to dolo kapuangan na inde kanai. Tu disanga manturino nina. Mataku ade unno lairan di langi. Magi yang ngade umpulambanan enda atau palulungan. Mengkalomi nenek na tedong daulun nalangi. Mengkara apa midati paropok tikaropok na tanah kalua. Ton na damo ulun nalangi nenek na tedong. Ton na damo tikaropok na tanah kalua. Langga medek nenek na tedong mitamba to turur todoro kapuangan na kanai meong to tibantu langga puang batuan akua. Koe puange. Lama patumbana aku lama duang dia pana inde tasi kitang kulamban inde sak dan tangku rongi pana kuade punga matua do bai tangan langit koe tedonge tiro ko sampai na bulan to tumanam paraninna nanai re de na tasi kumbo tok na bura-bura mumane unorongi tasi 50 mumane urira kimi de ton na lambi allo na tanda balo buang matua kulla na to di rongko to tumam pararata. Ulamba mita si 50 nenek na tedong urira kami bombang sirarian todol kapuangan na kanay unorong tangtalan niko na tang tioton kalungkung na belan na napasak ke puang matua dara apag-rapak kito tumampara rata lantang nga na talikta si 50 lan panisugulawan na bombang sirarian nalambi isang alaweran na dete sang lente pilalan ton na diyo morandan na ta si 50 biring na bombang sirarian langam mika padangan na rekyo menek mentangarantena nenek na tedong ton na mangkal lamban tas 50 na tolyomi nenek na tedong metamba to turun meong lito tibantu langam puang matua na kuwa koi puange lama patumbana aku lama duang dia pana tang dia mo lawari mo topo mo tang kumande mo apa mo telaku patobang di kolong apa model aku potamuan di baroko pada ku adek puang matodo mai tangan lagi koe tedonge saile ko tinggal pokokmu tiro ko kanang kairimu awau diong sepon riu bila diong lombok ari ipare lanto umah biang buntu dotanite ia molam patobang di kolong ia molam potamuan di baroko kumande misanda mamina anna tilimbu marasa tutumi lako kalimbuang boba lako to uwai tang sore-sore lako to sakke malino lako to uwai maktan tutumi lako to kalingaran to dio to pentombangan koe tonna tumangi modasi pangalak langkan barani umbati umpo kada kakek dera nusabu katiang karan
Umpataru mi kalingkan na nenek na tedong. Umpana ta mi kamalian na. Unola buntu saratu ulewan lombok mak lako-lakoan. Rano-rano ammo buntu ambulong ammo tanete. Lala rayuan na tedong pagulingan na kanay. Tutum mita mapangala tamban tibantuk mita mato kuraman apa nenek na tedong. Tangaman at taku na pa iya tanga dengan pengkalayana. Masih kadang-kadang duri masih rintik daun kayu. Nalumba-lumbai bonglo na tiaten ni katimbang na sa apeki buawe. Ton na lamo pangala taman nenek na tedong. Lamo pali subulawan na kuraman apa todolo na inde kanay. Pusa nenek na tedong lampang ngala taman. Tak menatanda yulun na salukalua engkok bulawan na padang. Kadele kanalo kalanganan kula. Apa yari na randu ko ditiro nenek na tedong lampang ngala taman. Yari na mula di pemanta perupa todolo kapuangan na kanay lan kuraman apa. Robo ko ribangun banuan na torotolino. Roto bobong maliak na perpadian lentek na penayakan gargina. Male mi nenek na to sumpu manarang tama pangala taman. Kede mi todolo kapuangan na to pande paliuk tama to kuraman apa. Nenek na tukang kayu bunga na lalino. Apa tahu disanga pong sabanang na pong kalolok na pong koe-koe pong lalesu. Maleng uleleng kayu mak dodomawa usongkan kalayan mak kundai rara lanagaraga bangunan banua. Rampo mede nenek na tedong unuduki pantaran na saya mi todolo kapuangan na kanae ulepai pa bulisakan na nagaragami pakai na to pande na tampan mi tangga to manarang. Digaragami bonto na ulang ditampan mi patuang lambe nala mi bonto na ulang sola to patuang lambe nenek datero ditinaram mi wesi tamu ura na sola tuan le samara dikari disami bulun na mayang dikale ke mi nenek datero lampangala diulangi mi todolo kapuangan na kanai lan kuraman apa diberus misau padang di tiang di bedo katona misau tondok to pamulungan. Tonna lomo padang di tiang nenek na tedong tonna lomo tondok to pamulungan. Sipe bau pasang kami nenek na tedong buturiliku silanta angin nangin mitodolo kapuangan na kanai ombo kalimbuang boba di sanga tonggo matua pengkilalay nenek na tedong di pada di dolangi nina di sanga manturino nenek na tedong buturiliku di sanga tonggo matua sirampanan kapa si pakuliararan pa asulian nalo dadi mi tedong sandarupan na kombong mi kanae pantaniana pada umpo patu-patu porong na pada umpo kalok-kalok kadawang na ton na torno makamba mo tedong lo padang di tiang nagaragami bala makulin bontong maklako-lakoan nenek na tomang kambi bunga na lalino maperangi ko itu kita tomang kambi apa tahu tu nenek na tomang kambi bunga na lalino di sanga ningo-ningo di sanga pasok bulan di sanga beka allo na di sanga maridonda koi ton natina bamba kolong na taruk siyoso na pong mula tau pong tumbo tolino lo padang di tiang kelangan kalandona sangka di palimbongan tedong di patamuan karambau torro paria undesung pantarana ton natina bamba kolong na taruk siyoso lan banu apuan lipu salimbano tarukuna nenek tang dilino lolo sukan daurena nenek buen manik nalangang kalandona sangka di palimbongan tedong di rampunan karambau torro paria undesung patarana ton natina bamba kolong na taruk siyoso dio mai puang tamboro langit puang sandabili lan banua ditoke lan tondok diang ini tongkonan kandora di perampunan tedong di palimbongan karambau torro paria unesung pantarana ton natina bamba kolona taruk sioso na puang palodang lan tongkonan layuk kairo di palimbongan tedong di rampunan karambau torro paria unesung pantarana ton natina bamba kolona taruk sioso na tongkonan na apa alam padang di sangala
buntu tongko dulang suaya Solo di Palimbongan Tedong di Rampunan Karambau Torro Pariaun Nesungu Patarana tonna tina bapa kolong na taruk siyoso na tongkonan na apa lante padang di Kambisa lalan na tongkonan bone tongkonan kendenan tongkonan Banwasura pakanan dete tongkonan Alibai di Palimbongan Tedong di Rampunan Karambau Torro Paria Unne Sungu Patarana dari masih sambuk tama talinga duanta mabuso salem pangaradak tama karangan Pasiruanta kumoya tiada di puada tanyara ada baru tanyara di gara-garaga sangadina tempon di omai kaanan tipa otona randuk lomai yang kok bulawan na padang landa lagu kita allo totemo laku singgi mundo tedong laku siri-siri mundo kanai laku tempe mo inde sakiam boko bonga binto entasa katoma pasusun nade daw tangan lagi ratu kelangi ma paramparan tomantaranak na daw dasa to pawanganan bagina tondok toraya katanan na lipungan bulan belan na deman na ya toraya na ibu da bonga menlaw langi lungsu di kasuagan na urira kali kumandalan umbo bokto kengkok tak padaya karunganga sipo pirik-pirik leke sipo tanduk karakayu mangando melambe kumua den nasaupa nalam maite padang di Kambisa den nasaupa dion nadio mai tarku bulawanna tetongkonan Alibai tarku bulawanna tetomate tonto bindan bonga nagau rak dan tekdek di sanga kumua salekona pananda bisara sampak toding garaganna mbagi totodi todi dudung pindan totodikna ringgi mabilangan totandana mangando melambe kemudian nasaupa napan mintu pantarana kena padang di Kambisa taruh kepulauan na tetomate taruh kepulauan na tetongkonan Alibai tontong kapalinan umpelisun na pala ringgi mabilangan umpe bombong na taruno doi marapuan anna salangalangan na diorongi lolorangka na tamatangan na tondok na disimbongi tak bitarunona tamatomangka ditarik sampak toding garaganna inde todi pangaloli situa lata sangabang musok kota kate ketandukuna ditiro kumua inde pangaloli den nasaupa taruh kubulawan na padang di Kambisa bati na tetomate turiang na tongkonan Alibai tontong di posamara kalando lako bak banalembang rak dan di pokalelean lako pentutuan lipu maka limakna tanduk tuo rokko sokotaka tungkasanganna kumua la torro mak pemali torro mangarra kumua ya tu barang ngapa lante tangana tondok diomai tomak raputallang tontong lamanda tangala katipekan tangala ledong sampak toding garaganna inde sokotaka sola paloli mabito tekelangi nina koe tekelangi tanduku tuo rokko tanduku tuo langan nagua kada todoroki
pemandai ko pakapamu, pamarnak ko pati-patimu. Lai tandai raka denni mani tola palutu tombang, demani tola pausak balatana, tanduk tua langamu, lapa sendok lakoran dan nalangi, lapa pipi kilako palelean nura, tanduk tua rokomu, lapa lennak rokolak tanah padang, keden ni tola pala talo tondok, keden tola paman labanua, sampak toding garagamu, sambang. Koe sambal tedong di pak buangi sandaran dana eden di kamat tedong di pak kolak ki tumbuh biringna keden di katumangai apa tanggana kalandona sangka tang sundun layu kunaran dan palelean ketang denni tedi sang kumua sambau nalambi atun nadako kedako umba ke umba tasong lo rante kalua tatasi kitandung sea-sea lan tutu kote dong dio mai boko sampa toding garaganna inde sambao mbak bito ambong to koe ambong tua sundur rongkok nah tibain pak todingan nah dituro takbah didulu doke dio mai tomak raputallang dio mai lepongan tondok kumua laun nindo ada mak karuk dusan duku nadako toke dako katanan nadisanga kumua usipak temai ada kaparengesan lantangana tondok sampak toding garaganna dia tola tala tulak balakan umpami onde tulakna balakan layuk langdakna palang kamadao ladi tina bamba kolongna ladi rontak perenden kandaurena keat tunta mak tombi dako kedako katananna disanga kumua ada lan lepongan tondok katanan na tombi katanan na parangka katanan na bombongan katanan na belotedong tuduku na dakoto ke ditinay bamba kolong na ke atunta mak tombi sampak toding garagan na parete mbak ito koe mailo tanda tala pale sunnah tedongan nam pale sumu karua tanda-tandamu iko pala sama kati iko tanduk bewaran iko kalando tandukmu iko lungkum pala sammu deng kabuntu tang mulaga tanete tang mupen nari pudu tua tung kasangamu sundur rongkokmu tibain pak todingamu di dulu tekken di turodoke kumua dako kedako ladi gente ko parepek kutole ladi gente parepek teki dulu nadako kedako kesoloki rante kalua kita siki tandung sia-sia lama dodo mawa lama kulambu masura batonan nalami pasamboy ma dako ke ma pasoloki duku nadako kedako ke ditinay bamba kolongna keat tumantunu laun nindo ka panambalang laun nambe basse kasalye laun nindo katananna to pada tindo domai balakan layu domai palang kamadao sampak todi garaganna sundum bololona tedong sapan lembang nakanai siri-siri nasak kean boko tempe na inde kanai kulon loas salarika ku tempe tang tongarika apalaku kualako batang di kaleta mas solanasang denni maniku kamalingi den maniku katumangai lami kuan nak pakilalana ada nak pakare nana angku paboloi minna angku oton di kaluku keden niku kamalingi
kede ku katumangai sitaruna la sipaki tomang la batu tomang kambi to pareng enen demo la ya te na kuat tu pa sarra na ka te na no kapungkar la taila ha ya masang anak kisaraki ku kuat tabe la ko lo maratu no to parenge tabe la ko lo abi na te mitoran nambe toran indo ya te mi pisiparan la tonto kuma apa kilala sama awar kala kilala ibang ilalu angkara milan te ber kalu ko to mala to parenge bone angkana dari ya mana tumi susin oh to mala na parenge gendenan ne to kana barte to kana ala itu kami ko tabe to dete pada mana kumita siang kangkai te iya ya mo to ko dia perhatikan nila tu iya ala itu kami ba der kumita itu kapira bangka betu to mala na parenge kende na bangka mo to mala na parenge bone ko to mala na parenge bone sura Alit itu kami. Oh itu malah na parang liwa ye. Maapiswa ko kay. Ya liwa itu. Oh itu malah na parang katangka. Bisa dulu. Oh silakan. Mangka mereka. Oh itu malah na bampadoan ne. Parang bampadoan. Buat malah na parang babayongan ne. Buat malah na parang asa. Buat malah na parang kalimbong ta apa kanila may pa. Buda paroko ta ara na sa pudok ka parang salat te tondok. To pangalan na parang kalimbong tu. Oh, to pangalan na parang to bonde. Ana ni pa. Misal ka kamarati la kami lampukane kami la lombang kung baita elugen na labelo mga to kita la luton do to kisusi kito. Kami lomelo ito na pada yoki yake mitade di kwa. Oh, to pangalan na parang ganda tu oh, itu malah na sini alin ne. Tahu itu. Atau malah na sini alin ne. Oh, itu malah na sini papail me. Karena itu. Oh, apa? Oh, itu malah na siapa konan do Woi, itu malah na neda do Woi, itu malah na yung pandita kan. Oh, bebe to malah. Woi, itu malah na pacam Woi, itu malah na kapal lembang Bene rek. Oh, itu malah na kapal lingkungan kambisa. Oh, itu malah na kapal lingkungan rantai labi. Kalau menteng kami kita. Kamu mau te toma kambi itu anu, dari pokada. Iya. Oh. To malah na santa opit. Iya. Iya, kau mangka betul. Oh, itu malah na pastor apa para? Tabe, liko ba mo tuminay direk ke? Do malah na tuminay de doe, tabe. Kita betul nanti. Woi,
Pak Limbon na sino tomate. Hoy, tumangalan na nila itong ko ng tendenan na. Hoy, tumangalan na ba't isola na minante po eh. Hoy, tumangalan na siya ni Sala sa Miling Kubale. Hoy, tumangalan na kalir ka na Erin Babangan na. Hoy, tumangalan na Titra Libay eh. Hoy, tumangalan na kalir ka na Paturo eh. Hoy, tumangalan na Gino Libay eh. Hoy, tumangalan na keluarga Neso Galan Tokesan. Maapis wamay. Hoy, tumangalan na keluarga na emusu total lang eh. Yomi total lang, tangya total lang. Iyo, salah anu kiwani sa babu na mga matipiletso. Liatu. Hoy, keluarga na Tokesan na. Tumangalan na. Hoy, tumangalan na keluarga na sampai Tokesan na. Hoy, tumangalan na keluarga na Sipa yung Tokesan na. Hoy, tumangalan na keluarga na Eko na dami Tokesan na. Lalu lah aku bikin keluarga tumangalan na nakamate. Pasusi teta na pada nalabang kami. Tumangalan na Nenek Rara Yumi Wandula Anan tama api suamay. Tayo kita dai kuminasyarat tu jaga ite patuanta. Papa Asandi Yumi Wandula Sangapulo. Tama api suamay te tumong kami te patuan na. Tumangalan na Mama Ronald Dadua. Tumangalan na Mama Ario. Ya mo to kukuanin na dua pa ko tabe te kamu sunu te. Tamo ni sabu sanganta. Tumangalan na Papa Ampin Dadua Yomi Makassar. Pada balik kumento sa Pulona, Anana, Daduana. Alam siya kami. Teka mo, tayo ditandai kumoy na sa kami. Handa? Somisa. Ya tu kamu to kami Dembayum Milan. Lami pake ke mapasolo ki. Demper gayung tu. Demper gayung tu. Tabete kamu kakangku papau beta mapisyo mete kita to makambi ta pada malam minale. Anan. Papa Sandi anda duga patu to kami mitenale. Dia siapa ini khusus tele la pala pa bang kamu kumutini kita to masara
To mangalana to malamuk ke Benny bisa to mangalana to masoting Benny to mangalana to dekorasi halai dadon to masoting halai sadang apuan bisa iyo ya betul tak apa Pak dekorasi Wala tahu jo. to mangalonga seksi air bisa apa malam itu apa tama tombol harga saringan tombol harga saringan tombol alonga tombol asenso tombol sura tombol bobok tombol suka benital lu to mambobok ke nekades na upan na dinenapor tu negeran mangka mo to masura nala mo nagdarang kuyo to manasu Tumano ko na kota marka. Sama na ako kung tayo pikaper. Podeng pende. Ben ni sini sa ate duluan lagi kan nasyar katu Randan direke.